رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naging kabiaksahan, yari na isap kita niyo hajaman na waktu na to. Sarta, long tain, amun dimil ka to patong waktu ini, insyaAllah ta'ala. Na simbiya mga sasawan sin ini waktu na si manusia, amin long ta umaabit mga kagurwan, labi-labi na imbiya singguro tamulia ini, amin biya mga ini mapanus to din mga tumatabit kaniya. So to in waktu niya insyaallah ta'ala puasin bihayaon umugdan na siya ha adlaw isnin iwan alba insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rin ako magpalukay tukbal ko na kaya katok taniyong katahan na waktu ini wairu narwaing dahil sin mukti sin kita niyo riha sa Buanga City ta na amuin nago din sin programa daw ta bunga sin pag-iman. Wairu narwaing dahil kayan Sir Abdul Nasir Abdul Rahman falyatafadhal senatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatod na isab kami maun pahadarat sing kamu ganap pangadjian. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud namo maun padarat sing kamu ayat kawaluan tagtungo pa ayat kawaluan tagupat in ayat nasabut
Suratul Qasas. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, di hayat ini patumtum ka tu taniu in dunya paghulaan taniu temporary. Inadlaw akhirat in paghulaan na tu kakal. Temporary manusia dia dunya masanyang. Temporary manusia dia dunya bukun masanyang. Adlaw akhirat kakal na intaw masanyang asulga. Kakal na intaw bukun masanyang apinal ka jahannam waliyadu billah. Mga anak po atiranan maulung iwan mala sa kato taniyo in maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin ulung iwan lasa sinusog. Hagai kaya na naman niya in parasahan marayaw. Labi in ulung. Inallahu ta'ala kato kana naman tanyo labi indayaw. Adunya iwan labi indayaw hadlaw kana. Mga anak ka po, amuyad timpanindog sin bariman usog, iwan bariman babay. Ialup nila in parakala dunya hapag alup kabayaan sin Tuhan. Yamalan nila in pagdunya hapag amal kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, tenghuan taniyo impalman sin Allahu Ta'ala dihayatin. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Aun tauna kauna rin kato taniyo. Impamung nila, kanila, iwan haiwan nila. Insulga yan way makasud, kamera. Hindi siyuin naggulal yan. Hindi siyuin nag-uag-uag yan. Yahudi, iwan Nasara. Wailaw na makasud sulga, suwera Yahudi. Way makasud sulga, suwera Nasara. Mga anak ka po, kaya hatihan sintao insusungon. Tulga iwan nalka. Wairun mabaya panalka, harap pasulga kata. Na pagkabihad to, impamung sintao. Pagkabihad to, in pag-uag-uag sintao, palman sinallahu ta'ala. Tilka darul akhirah. Amin sulgap. Diungog niyo na indayaw. Kaya ingatan niyo sinauntod sulga. Hulaan sa rayaw-rayaw. Paghula na way makahulahan. Im makahulahan da, im papaghulaon sintuhan doon hasulga yan, naja'aluha lil mu'minin al muttaqin. Pamanga bariman usog sadya, iwan bariman barai. May tayad to, muttaqin sila. Hinang nila indaakan, hatulan kabayaan sintuhan. Yang kisan nila inliangan, hapagtangkis, daak liangan kanila sinallahu ta'ala. Ayan mga anak ka po. Sila rayad to palman sintuhan. In yatagamahan na mo. Uy, may tayad to sila rayad to. Sin matawad naggulal. Matawad nag-uag-uag lang na suway kami. May tayad to sila yaon. Mu'minin, al-muttaqin, la yuriduna takabburan wa tughyanan. Sabab, way sila nakapagtakabbur.
Way sila nagtakabur pa Tuhan. Way ra sila nagtakabur pa baran nila. Way ra misan sila nagtakabur pa pagkahin nila. Dahil nga sa babiyad to, wala man sila nagtakabur. Sila in pagpapanjarihan. Sila in pagtakamahan. Sinallahu ta'ala sinsulga darun na'im. Ulaan sarayaw-rayaw hipo sing kanikmat-nikmatan. La yuriduna uluwan fil ard. Bisan biyahang lup. Bangaon biyahang lup, piyapasan nila na nag-uso. Way takabur nila patuhan, way takabur nila pabaran nila, way takabur nila papagkahin nila, way takabur nila riha babaw singgumi. Wala pasyada. Iban way sila. Nang liulakad akabayaan sintuhan. Uno-uno na sadya, imbiyay ta sintuhan, piyarahan na biniya, aula-aula na biwan rasul kay napusan, iyakad nila. Biyadi ning pangakad nila, wala dun, way paganyay. Way pagakal, way pagtipo, wala lauduhan, way pagsagga, way pagbuno, way paghiluhala. Amo yan, parman sinallahu ta'ala yung piyagtakamahan na mo. Mga anak ka po, lilingon na to marayaw, wang kita niyo nakalamod na ka. Hatiya kamahan, iwan piyagtakamahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Misan hindi adun niya inihat kau taabiton si bagay mo lang niya konsum kadto kamo. Tiya takamahan takamu siyarol. Tiya takamahan takamu diangdang. Tiya takamahan takamu tiapa. Tiya takamahan takamu sinul. Allah Tuhan yung kuyag sintao. Bangkaw kumuyag sinbihan dagbus sa saat dahin sarap niya pagguwa na jins. Tubay labi ing kuyag na to. Simbiyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyakaman niya ang mga bariman usog, iban bariman babae, way nagtakabur, way nang liulakad, way paganyaya, way paglaog, way paghiluhala, way pagbuno. Mga anak ka po. Bariman. Di nila tay Quran, pamipian nila marayaw in baita sintuhan. In bukon bariman. Mabiya lusay. Sambil baita na sinabi. Hasusungon mataod ka mo lusay. Pula-pula mo yan, mabiya lusay. Unin hati sin lusay. Yaw na laom dagad. Uno-uno inibal sin dagad amin akaron. Imano siya kabuhit niya bang siya takabur. Bang siya rin makada kabayaan sin Tuhan nabiya siya lusay. Tuhan. Ang pembariman usog ibang bariman babae. Mahukot. Gawot, iwan tutug, inatay nila, tumaalok pagkabayaan sin Tuhan. Halta pamung nila, panghinduhaan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo. In nagbutang sin pangatayan na mo, ikaw. In magbabaya-baya kanya, ikaw. Mangayo kami kay mo, impangayoon na mo, patutuka, impangatayan na mo, hakabayaan mo. Sayang to ha?
patutuga, pagaugutan, pangatayan na mo, magtagipon kay mo. Di nahamasa na to inihipataod na to. May ta, balikan na to makamataod, natikop na kita niyo sin fitna, natikop na kita niyo sin musiba, natikop na kita niyo sin bala, di na kita niyo makakuha din hatikop yaon, bang bukun, awasa, panawang sinablahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sinallahu ta'ala. Sa taod-taod manusia, lubuhon nila insara sin Tuhan. Hasabab sin pagtakabur. Hasabab sin paganyaya. Hasabab sin paglaog. Hasabab sin pagambulda. Hasabab sin pagbuno. In pagpapanjarihan ka to tanyo sin Allahu Ta'ala rahmatan lil alamin. Magkasilasa in alam. Alam si manusia, iwan sin iwan nila magkasilasa. Bukon maghiluhala. Naapabila sila. Magtakabur. Na yan na sindi matuha masa natuin. Wayroon nagtakabur piya panjarisin Tuhan. Amura imbang sa manusia, ibang sa jin. Insyangi nagtakabur bang sa jin. In sa taod-taod nagtakabur bang sa manusia. Taabiton sin bang sa jin, pagtakabur na kamuya kamu. Ano yan mga tuhan? Imbar iman usog, iwambar iman babae. Gaw ko tinatay nila. Gaw ko tinsuara nila. Gaw ko tinpituang gaw tabaran nila. Pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, kabtangan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod patakabur. Uno yung kabtangan na yan. Wailaw niya pagduwarwa. In pagtakabur si manusia patuhan dusa sa lagu-lagu. In pagtakabur si manusia papagkahin niya dusa sa lagu-lagu. In pagtakabur si manusia paragbus niya dusa sa lagu-lagu. Uy, pwede ninantang niya yan. Mga anak po, man sya'uha. Timubu iban simulig in pagtagkabur si manusia. Number 1. Ijabun nafs. Pagtakabur si manusia, maajaib siya siningat niya. Law, nabang dira kwan ini, way makaliw siningat ko. In bariman, bang aun ingat niya biyad, tubo ko na pagtakabur. Ipagsukur niya. Ipanghinduhan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadan. Ipagsukur niya pa Tuhan. Maajay bimanusia yaun sinbaran niya. Unin ni kaajaib niya. Ingat niya. Dahil sa babianing kamatauran na zaman na ito ini, hipagtakabur sin tao iningat.
Ayan tuan. Hikarua, hipagtakabur sin tao, inanubo kaniya. Naginisan na hindi kato. Di saan tuan manjari pagtakaburin inanubo kato taniw hambuk da. Kullukum li Adam. Wa Adam min turab. Panagnaan manusia, hiyapo taniw ra Adam. Inihapo taniw Adam, daing ha, lupa. Yung kari asali na to, daing ha, lupa. Dahil nga sabab, yan di manjari sin ipagtakabul sin tawin nanubo kaniya. Yung mga tao, pagtakabul nila, iningat nila, impanubo nila, nakalayo na sila ring hasulwa. Inikato, pagtakabul sin tao, bimali, inrijiki dihil kaniya. In pangalta niya, ipagtakabul sin tao. In sumunod ipagtakabul sin tao, gulalan niya, rangko niya, mataod mga anak po, nahisiw sin ipagtakabul niya, nasabot yan to. Ipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, in masasin Nabi Allah Musa, hikaisa, hipiraun. Pagtakabur, hipiraun yung kawasan niya. Pagtakabur, hipiraun yung kusog niya. Pagtakabur, hipiraun iningat niya. Pagtakabur, hipiraun in kawasan niya, in nanubo kaniya. Naturan niyo mga tuan. Nauno hipiraun. Nalukmus. In Nabiullah Musa nauno, nasalamat iwan simyagad kaniya. Ipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtakabur hikarun, hadaman da sin Nabiullah Musa. Pagtakabur ingat niya. Pagtakabur niya in kawasan niya. Pagtakabul niya, imbulawan niya. Uning kimugdan kaniya, wala siya nakaarada na lumos. Sarawa, pakasapna bihi wa bidarihil ard. Iyon sila sin lupa, arak-arak. Baran niya, iwan sin pamaybay niya, iwan sin kahayup-hayupan niya, iwan sin lupa arak-arak. Matuin hambuk, tumawang pahambuk, salida, hindi matukan nila. Yari biyayta sin Allah Ta'ala, suratul Qasas. Dadi na rumungugin tausin sala sila ini. Indumungug dakuman, bariman usugiwan, bariman babay. Na in sila ini. Hasabab sin pagtakabur nila, aspala sa pilin, yadto sila habulian sina pinalka jahannam. Ada po ni mga bariman usugiwan, bariman babay, bidarin na'im. Fi a'la illin. Hahulaan sa rayaw-rayaw nikmat niya. Iban hahulaan sa taas-taasin darajat nila. Mga anak po, manganal kita ni umarayaw. Sinji matu hamasa na to ini. Ayaw kita ni magpuha-puha. Ayaw kita ni magpahil-pahil. Way na nabi para tungun. Bang sayo, hunin masa na to ini,
magkarunahan na inallahu ta'ala magpara nabi man rasul. May ta, nakumun na inang kalambay na magsulot magkahi. May kantura sila bay. Nabiya din na bang sila na hinanghangpo? Biya din na bang sila milyon halom simpaghula? Misanin hatura sila lombay, dua magtiaon, iwan hambuk anak, iwan hambuk kuting. Kuting da inlia sa sintao. In kuting bibihan pangingintawan. In tao ay rumisan tuilit. Sayan mga tuhan. Na hadlaw susungon parman sinallahu ta'ala tilka darul akhirah. Insul kami pagyanon niyo yan. Kami makasud, sila'y makasud, way, makasud da mo rin kabayaan sin Tuhan. Na hinda siyo yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, la yuriduna uluwan fil ardi wala pasada, wal aqibatu lil muttaqin. Hinda siura sila yan. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, mutawadiin. Paba sila. Jadi ning kagisim paba sila. Fala tujakku ampusakum. Di sila magsabot sing karayawan na hinangawaran nila. Amin na hinang niya karayawan, di siya magmalaki. May tayad do. Susulat na si malaikat. Aun da malaikat magsusulat si marayaw, aun da malaikat magsusulat sin mangi. Nasa kalilamuran niya, ikatu, isulat niya isab. Ayaw. Parman sinallahu ta'ala, fala tujakku ampusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ay ikaw magbaita sin dayaw mo. Kini baita murayaw sin baita sin Tuhan. Dayaw sin dirihilan sin Tuhan. Dayaw sin magibadat pa Tuhan. Dayaw sin magtaat pa Tuhan. Ang penay ng mukarayawan, ayaw. Mahinang takabur, mahinang riya, mahinang sumah. Takaw yan mga tuan. Na, unin ang pangilahan mo si mga tao yan, talakatulwaj. Masawaay mo. Nagsasarat ka in pangatun, nagsasarat ka in pamayuan, nagsasarat ka in suwara. In marayaw pamayuan.
Insya rayaw manusia kalasahan kintuan dia dunia wa nadul akhirat inna akramat Allah yakba amun ya ayaran nila yung pag-agaman nila kunin iayaran nila baran nila pang mo iayaran yung pag-agaman mo kaya ayaran mo na yung kabuhi mo iwang kamatay mo. Bang mo pialihala marayaw yung pag-aarama mo, napalihala mo na yung kabuhi mo, iwang kamatay mo. Nasa kalituan yung pialihala dyan sinta ubaran. Mag-exercise, magbitad, mag-utong, magkaan, nasa. Ang kansaw ng buktaw rin wala. Ang kawyad lang na mag-exercise, mapumay na at di daw humaway ng mul mo. Di dahi kakanap. Nahati ko sa burirugalan. Di sa atwi kaganap, di day sabi kamay no, sa paguno. Na mga tuwang. Ay kau mahailan sindayaw simbaran mo. Sa pagsukul kau patuhal. Alhamdulillahilladzi hadana. Ingkatan pamuji, into pun pujihun Tuhan. Tuhan na mo. Tukbal na mo kay mo in pujihan. Sin, yari hilam mo kami simben. Wang bukundain kay mo, wayron biya ini. Ay ikaw tuod sumabot sindayaw mo. Yan sabuton mo hinang daakan sinallahu ta'ala kato taniw kataan. Nauno yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun ko. Inna Allah bunal tu di maha suci maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala auha ilayya. Nagparasya mereka ku. Unin wahai piarayan. Ang tawadau atulan. Unin atulan yan. Ay, ikaw tuod mag-abbo. Ay, ikaw mag-abbo ha ingat mo. Ay, ikaw mag-abbo ha alta mo. Ay, ikaw mag-abbo ha nanubukay mo. Ay, ikaw mag-abbo ha ulalan. Ay, nauno ni nangun makad sinatulan. Unin atulan duara. Himinang pamarayaw, tumangkit daing hamangi. Hatta la yabhar akadun ala ahad. Supaya kauri tumakabura pagkay mo. Sabing takabur, impangatod niya pagkay niya padsikin niya. Kuningi, impangatod niya ito siya taas. Impangatod niya yung siya yari hababaw o. Uy, bihan. Wala yabri ahadun ala ahad. Ang tuwan yung beta din. Na hindi siya naghinang sinini. Yahudi, Ivan Nasa. Kami siya inilong ng kialasahan sintuha. Inamaita. Aksaru amwala. Mataw din siya na mo din kaniyo. Wa aulada, mataw din family na mo din kaniyo. Sababin masa jahiliya na kau na, kami lang din. Naunin beta sin Rasul, ay beta sin Tuhan para Rasul, iwan umat niya. La tujib ka amwaluhum. Palman sinallahu ta'ala ay kau mahailan sintaw sinalta nila na nahailan ni manusia na tuwad tungki na. In wala da nahailan bariman usug iwan bariman darai. Naita piyag kakahagaran niya imbaita sintuhan. Annama kalla khairun mimma kasura. Intiyo inijiki mo, nakaibadat kau marayaw. Marayaw rin si mataod.
naligap na kauri nga pagibadat pa Allah subhanahu. Marayaw. Mataungod sa wala kau naligap, kaya tunay mo rin kabayaan sintuhan, ikaw ninumbulambu. Nakawa mataod. Naligap na kau. Di mo na ikatunayin kaakan hawak to niya. Ikatunay mo na nasadya kabayaan mo. Marayaw pa intiyo-tiyo, kaya tunay mo ing kabayaan sinallahu subhanahu. Ayan mga tuwan. Naasubuin guru si murid. Law na adlaw susungon, biya din yung paghukom. Mangiiban marayaw. Inagisim murid, haguro. Injawab sing guru hamurid. Mangi ikab. Paghukom hamangi siksa. Siksaon siya. Paghukom hamarayaw, pangasubuhan siya. Sa pangasubukan niya, kabantugan kaniya. Naita, ini niya marayaw raing sin nangi. Itayan tuan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kuyag niya yung mga umat niya. Unin pakuyag niya ha umat niya, kabulul hadaya wa kabulud du'a. Iyayma nila, iban na tayma sila. Uno inti ayma nila, iban na tayma sila. Iyayma nila impamando. Iyayma nila impanghindua. Iyayma nila maninadto, asal sila tiyatayma. Magkagunahan sa jahinang. Mga anak kapo. Ingkari asalin na to. Marayaw. Ayaw kita ni umadto pamukon marayaw. Doon kita ni wakari asalin na to. Kaya nga sabab yan. Umus biyata ka ito yung kari asalin na to. Paman siya apal yu'min. Paman siya apal lakpur. Ayan. Yung si Mabaya, marayaw na yan na muna biyata ka ni marayaw. Yung si Mabaya, si Mangi na yan na biyata na mukha ni Mangi. Ada po ni marayaw. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Isyusin himinang si marayaw. Inhamuk marayaw, palabihan na mo, palman sintuhan. Isa ni Maat, makaw magdagang. Yung kapital mo ang pupilak, untong nakahambuk pilak, wabihan dayaw. Bahu ta'ala, isyusin makahinang hambuk karayawan, lipatun niya makahangpo. Had pa baba. Inhad pataas, lipatun niya, makapitong gatus. Inhad sa taas-taas, lipatun niya, wala nalamod, inumbun. Wallahu wasi'un hakim. Man jaa bil hasanati, falahu khairun minha. Kalmain sinallahu ta'ala, isyusin himina, rayaw, pag-iman sa bunal, panawhid sa bunal, pangakadasara sa bunal, pagsabahayang hatulan, pagpuasa hatulan, paghaji hatulan, pagzakat hatulan, lipatun namu, palman sinallahu ta'ala. Yung pangasubo, aundahan malipat kayo mo pamarayaw,
Inbar iman usog, iwan bar iman babae, matug magbati, lipat. Amo yan tinday takatutan niyo, kakuyahan. Magmakuyag kita niyo sindi nga Tuhan, di kita niyo manjari magmakuyag sindi nga tao. Magmakuyag manin tao, sindi nga tao, kuyag pabihaon, kunsum buno. Maita, magkudita. Ngati sintay magkudita, sundalo sadya, pamarinta sadya. Yalupahan sintao, impangudita hiblis. Yalaw na yung papatawihaw, magkudita yung pamarinta. Kudita mo yung pamarinta. Papatahain barang muwang wala da kudita iblis. Sabab sa taud-taud di mat. Sa taud-taud karayawan yan ugara kay mo sintuhan. Kudita hun ka iblis. Ang anak ka po. Rasul sallallahu alaihi wasallam aun biya ta katutan yung hadis. Kunin hadis. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan. Laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hisiusin maghinang sinhinang. Wala namu nahinang. Wala namu day sabpiyang daakan. Sakalihiminang siyasin. Tahanahan na rin kaniya. Kukun namu nahinang. Wala namu piyang daakan. Sakalihiminang siyasin. Suko-suko niya. Pahuwaran. Di tayo. Dami nga sa babiyan, tiwila sintuanin tayo maun. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sintay maunda sin Allah ta'ala. Hinang da simang asila. Bariman usog, iwan bariman. Takwa Allah. Amurain himinang sindaakan. Fi'lul ma'murat. Tiyagang gautaan nila hindakan. Ha atulan kabayaan sinagdaan. Wa tarkul manhiyat wal muharramat. Iwan tinggalan nila. Ingkatan liangan, iwan singkatan kaharam-haraman. Bihad turagbus. Hinang katay maun sintaw. Nakuyagan pabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw susun magtimbang sininang. Aun makaan, aun mabu. Naasubo siya. Punuin sa bugat-bugat amal hinang hatimbangan. Askalu fi mijanil abdi yawmal qiyamah. In sa bugat-bugat hinang. Hinang si mano siya hadlaw kana. Na maadat katuhan. Ang maadat. Huwag takabur. Maita siya maadat. Pasalan, wala doon kanin takabur. Wala doon kanin riya, pagpakita-kita. Wala doon kanya in pagparuhog doon. Kamurahan, mga nakapo. Takabur. Lasun. Lasun sing karayawan. Yung pagkaon bang lalasun. Tama. Magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga sabi. Ay
na po sa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-Bunal tu din Allah Ta'ala. Kalasahan ni malingkat. Unin lingkat yan. Lingkat pag-iman. Lingkat panauhid. Lingkat pagsabayang. Lingkat pagpuasa. Lingkat pagzakat. Lingkat pagibadat. Lingkat pagtaat pa Allah Subhanahu. Bang mabiyak na hadto. Maraing kata. Lingkat. Na rin salam doa na mo ang mga anak kapatiranan. Uuhon na to, imbaran na to. Uuhon na to, inyawalyan na to. Uuhon na to, impitong gautabaran na to. Pataalokon na to. Kabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa wa sadad. Wa an yaja'alana hudatan muhtadin. Wa an yaja'alana minal faizin. والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم ربنا ويقينا ليس بعده كفر شرفك الدين والدنيا الفوز سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك إليك صلى الله على خير خلقك وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب